Aikaria Nairobi riu megweterera nginyagia muthenya wa gatatu kiumia twerekeire niguo mamenye no karirukia vendera ya kiama kia Jubilee hindi ya githurano kia mweri wa kanana. O ne thutha wa kiama kia Jubilee kwitukira mwandiki munene Raphael Tuju gutiria githurano kiu kumana na itumi itoikaine. Uhoro tekiritwo mukonde uroiga ati ithurano ici cirugamitio gukirikana ati miario ya kunyitithania Senator wa Nairobi Mike Sonko na uria wari mubunge wa Gatanga Peter Kenneth no irathie na mbere niguo maiguanire mataguthie ndebe-ini. Hau kabere niguo kwirikanaga ati Kenneth na Sonko mamwe na mucemanio wa keheri-ini mukawa-ini umwe guku Nairobi no gutina hithukio miario iria moima nayo. Ona gutuika mwandiki munene wa kiama kia Jubilee Raphael Tuju aroiga makinyukitie ikinya riri niguo kwihaririria makiria ataramu wa maundu makonainie na uteti maroiga ati ndugamano gatagati ga atongoria ya eri niwe cungiriirie githurano giki gutirio. I've just been talking with our logistics persons, and the most difficult was Nairobi. That's why we wanted to move that to Tuesday, but because it's clashing with ODM primaries and we're using the same schools as polling centers. So as a courtesy, since they were on that date first, we've decided to move to Wednesday. Undu uyu ukite oriri nake muhuraniri wa giturwa kia ugavana na tigiti wa Jubilee Peter Kenneth akorirwo akiuha aikaria Nairobi gukeyumiria na njira nginyaniru na gukamuthura kurirukia tigiti wa Jubilee. Na ni njuri Nairobi yari na ni njuri ekikoro koguo mungihe kamweke ndimurutire wira ni njuri no ndimurutire wira na njira nje kwenda gukiria hau Ngai wa muoyo amurathi. Ona kuri uguo MCA wa gicigo kia Roysambu Peter Warutere augite o matire na hahu oyothe kurika ndebe-ini cia wamurani akiuga we ni akoretwo yohithanitie na muingi wa Roysambu kuria atungataga ta MCAs na gutetera utongoria wake. We want to face adu aria all the train now na andu 12 na andu acio eri ni njui tondu ni ndutite wira ri I have nothing to fear. I can't ndutite wira ri ndutite mani na andu kwa bald the earlier we get it the better. Ona kuri uguo ni oritie kiama kia Jubilee gutigirira ni kwagia na ithurano ciena waragania niguo guthinga kanya ka andu kwirugamia kiumbe thutha wa ithurano icio kuinikiriria. If that process is just gutire mundu ungigena kindu ya gwitiga but agoti just then even mundu tani no na no juya tiriri agoro process ino yothe diuma na uma diuma no therire then niyo niwonaga mundu ukauga ati mundu ari independent kana ari kiama kingi ari gwikata kung'ang'ana. Kaunti ya Nairobi yonekanite gukorwo iri na uteti mururu makiria hari giturwa kia ugavana kuria Peter Kenneth marang'ethanira na Senator Mike Sonko.